Olafova božićna pustolovina. Iznenađenje! Povikao je Olaf iskočivši iz gomile kolača. Strpi se još malo, rekla mu Jana. Olaf će morati pričekati da Elza, kraljica Arendelea, zvonom označi početak božićne proslave. Kad je zvono konačno zazvonilo, začuli su se oduševljeni povici mještana Arendelea. Iznenađenje! Doviknuo im je Olaf. Pozvani ste na našu božićnu zabavu. Ali na njegovo zaprepaštenje mnoštvo se počelo razilaziti. Kamo idete? Pitala Jana. Idemo svojim kućama. Svatko se ide posvetiti svojim obiteljskim običajima, odgovorio je gospodin Olsen. Da, na primjer mi svake godine pletemo čarape, nadodala je njegova žena. Elza, koji je naš blagdanski običaj? Upitala Jana. Mojom krivicom ga nemamo, odgovorila je Elza. U prošlosti su roditelji razdvojili sestre kako bi zaštitili Anu od Elzinih moći. Zbog toga godinama nisu zajedno provodile božićne blagdane. Olaf je čuo njihov razgovor i sinula mu je ideja. Budući da njegove prijateljice jedine nemaju blagdanski običaj, pomoći će im da ga pronađu. Otrčao je Svenu i rekao mu: idemo u potragu za najboljim blagdanskim običajem. Olaf je upregnuo Svena u Kristofove saonice, pa su zajedno krenuli obilaziti kuće mještana Arendelea, kako bi saznali više o njihovim obiteljskim običajima. Mi radimo božićne slatkiše, objasnili su im jedan dječak i njegova majka. Nakon nekog vremena, Olaf je po Arendeleu prikupio mnoštvo različitih predmeta vezanih uz obiteljske blagdanske običaje. Sad ćemo ih sve odnijeti Ani i Elzi, rekao je Olaf. Među predmetima se našla čak i prijenosna sauna koju im je dao Oken. Odjednom je iz nje ispala žeravica i saonice su se zapalile. Sven je uspio pobjeći, a Olaf je ispao iz saonica koje su sa čitavim teretom pale u provaliju. Za to vrijeme Elza i Jana pregledavale su predmete iz djetinjstva kako bi pomoću uspomena pronašli inspiraciju za stvaranje obiteljskog običaja. Elza je među predmetima pronašla kutijicu. Kada je vidjela što se u njoj nalazi, jako se iznenadila. U tom trenutku sestra je prekinuo Kristof. Sven je stigao kući bez Olafa. Svi su tražili Olafa po šumi. Ana je iznenada ugledala mrkvu koja je virila iz gomile snijega. Olaf! Izgubio sam sve predmete vezane uz obiteljske običaje koje sam prikupio za vas, ispričao je Olaf. Ali i mi imamo jedan predmet, odgovorila mu je Ana i otvorila tajanstvenu kutijicu koju je ponijela sa sobom. U kutijici je bilo mnoštvo slika Olafa koje je naslikala u djetinjstvu. Svakog Božića kao poklon Elzi naslikala bih sliku koja je prikazivala tebe, Olafe. Ti si bio ono što nas je spajalo svih ovih godina, objasnila Jana. Zapravo si ti naš blagdanski običaj, nadodala je Elza. Svima je laknulo što je Olaf na sigurnom. Elza je stvorila blistavo ledeno božićno drvce ukrašeno lampionima. Ana i Elza odlučile su božićnu proslavu organizirati u šumi. Ana i Elza bile su sretne što su ponovno otkrile svoj blagdanski običaj. Osim toga, stvorile su i novi običaj, na zadovoljstvo svih mještana Arendelea, zajedničku proslavu. I sve to zahvaljujući Olafu.